Sa ngayon ho, ang inyong nakikita sa aking likuran ay itong bahagi ng San Fernando Interchange. Nandito ho kami sa may Jose Abad Santos Avenue at ito ho yung mga sasakyan na nanggagaling ng bayan ng Mexico. May tungkareng pia kamaragula balitang etad ng kaya kayo ng CLTV 36 News anyang 2023, ing milyaring Carmageddon kin North Luzon Expressway o NLEX keng bulan ning Agosto. Ing dati rating 15 minutes sa biyahe magumpisa kin San Fernando hanggang San Simon Interchange, miras yang alus 4 oras. Ing sangkan, limbugya ing portion ning NLEX kin lalam na ning Tulaok Bridge king San Simon. Anya naman yan ning 2024, balaw siya kano ing manibala king NLEX sa Metro Pacific Tollways Corporation o MPTC, keng pamaninton miyaliwang paralan bang lakwas manawa ing traffic flow keng may sabing superhighway. Capacity of viaduct, no? Yung San Fernando Viaduct, no? Yung Candaba Viaduct, we're increasing capacities. But aside from that, etong mga hinahanap namin yung mga critical connections to new developments, no? Like the Santo Tomas Interchange. Sir, update po sa Candaba Viaduct, nabanggit nyo na rin po. Ongoing. We hope to Anting parti na ninimika Memorandum of Agreement signing mo naman anyang milabas ang Domingo para king interchange kami talakad king Santo Tomas, Pampanga. Kasalungsungan mo rin ang konstruksyon na ng 3rd Candaba Viaduct king NLEX. At suyo iniking libuta din ang adwamino ng viaduct king portion na ng Pulilan, Bulacan hanggang king Apalit, Pampanga ay may kikabang 5.3 kilometers. Agpangking President at CEO na ng MPTC ay Rogelio Babe Singson, target ding kumpleto ang proyekto ang mag-aalagang 8 billion pesos king kapupusa na ng 2024. Kaya rin na babalakan da naman kanunggawang karagdagan pang roadway. also looking at utilizing the upgrade. Kasi ngayon walang gumagamit yung ilalim. No? Pero pag naayos mo yung flooding, pwede mo nang gamitin yung ilalim. Sinabi na naman Singson na kumpiyansa ing MPTC na ekonomi pasibayuan ing milyaring Carmageddon king NLEX anyang August 2023. Ako, ing Kikang Talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.